sama mie goreng tambah telur ceplok. Jangan lupa dikasih brambang goreng, jangan lupa dikasih gula garam. Oh no, oh no, jadinya lodrok, jadinya benyek, gak jadi makan, gak jadi lapar, jadinya galau gara-gara mie lodrok. Hanya bakmi, cuman bakmi, makanya jadi lapar. Alhamdulillah udah dapat makan. Sanaku hilang di gondol orang di sambil berangkat. Ojo ngono cah, takkan lagi pakaji selagi kau takui. Lekot bakok yo suwi nganti setengah siji, dasar KTP kuwi ora iso ngeteni. Jamaah wis do ngerti ngati nggo jengi pipi, anggo sirahe nganti koyo kiai.